It's your boy Peacemaker, murakaza neza no kuri Main News TV. Turabakiriye uyu munsi tubafitiye amakuru menshi cyane, entertainment news, amakuru y'imyidagaduro, technology news, amakuru y'ikoranabuhanga ndetse n'amakuru y'imikino menshi cyane. Turavana mu Rwanda tujye no mu gihugu cy'Ubwongereza, mu Bufaransa ndetse n'ahandi. Amakuru ya transfer yo ni menshi cyane nitaka. Gadere hano mu gihugu cy'u Rwanda rero umutoza bita Thierry Froger ndetse na Shaibob bitwaye neza muri championnat muri kwezi kwa Gashyantare, cyane ko rero ari nabo batsindiye ibihembo muri kwezi kwa Gashyantare. Rero ni ibintu byiza ku ikipe ya APR kabisa kuba umutoza wayo Thierry Froger yegukanye igihembo, ndetse no bita Sharaf Eddin Shaibob nawe akigukana igihembo cy'umukinnyi witwaye neza muri kwezi kwa Gashyantare. Ni ibihembo rero byatanzwe mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 21 Werurwe mu mwaka wa 2024. Hahembwa rero aba bagabo maze kubabwira kuva ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryashyirwaho, ni nabwo iki gikorwa cyari gitangiye, dore ko mbere kitigeze kibaho. Hihuta cyane rero ku yandi makuru wa bita Rafael Yok yatunguwe cyane no kudahamagarwa. Yari ubutumwa rero yageneye abakunzi b'Amavubi. Ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga, gusa yavuze ati ku ikubitiro amakuru yamugezeho ko atahamagawe, ariko ibintu byamutangaje cyane kuko yaramaze igihe yitwara neza. Ubwo twaganiraga n'uyu mukinnyi rero yavuze ko nta muntu muri Ferwafa wigeze amuvugisha, kandi ngo yaramaze iminsi yitwara neza. Ni ibintu rero bisa naho bitamushimishije, gusa nta kundi ngo niko umutoza Peter Frank yabihisemo, nta kundi twabigenza. Kwihuta cyane nanone turacyari mu ikipe ya APR, wo bita Ishimwe Christian wa APR ari mu biganiro n'ikipe ya Azam FC muri Tanzania. Myugariro w'ibumoso mu kipe ya APR ni umukinnyi ufite impano kabisa, ni umukinnyi ugaragaza appearance ye neza cyane muri kipe ya APR. Uyu myugariro rero akaba ashaka kwerekeza mu kipe ya Azam, bari mu biganiro. Azam yifuza abamyugariro babiri bo hagati y'ubumoso bamwita Ishimwe Christian, nyuma yo kunyarukira mu ikipe ya APR maze akahacana umuco, ndetse n'uwo bita Mitima Isaac wa Rayon Sport. Mu gutegereza tukareba rero aba bakinnyi niba bari buze kubona credit cyangwa se kugira amahirwe yo kuba bakurikiza mu ikipe ya Azam. Nyishubo bita Benjamin aho twari tuvuye kuri Christian berekeze nanone muri APR. Uyu Ishimwe Christian biravuga ko rero akimara kugera mu ikipe ya Azam FC, ngo bita niyo mugabo Claude wari warahinduriye umwanya kubera ko bakina ku mwanya umwe. Yashoboka ko yahita asubirana umwanya we, ndetse umutoza Thierry Froger agakomeza kujya amukinisha bihoraho kuko uyu musore yamuryaga umwanya. Nanone tukiri mu makuru yo mu gihugu cy'u Rwanda, muri Ruhago wo bita George Weah wayoboye Liberia, ndetse akaba ari nawe umunyafrika wenyine watwaye Ballon d'Or kuri uyu mugabane wa Afrika, niwe mugabo kabisa waturiye Ballon d'Or. Uyu mugabo rero George Weah wabaye perezida wa Liberia, ndetse akaba yarabaye n'umukinnyi ukomeye muri Ruhago, yemeje ko azitabira igikombe cy'isi cy'abavetera kizabera i Kigali muri Nzeri uyu mwaka. Ni ibintu byiza cyane rero kuba uyu mugabo nawe aziyunga ku bandi bagabo. George Weah rero w'imyaka 57 n'umwe mu banyabigwi baheruka gutangazwa nuko bazitabira irushanwa rizabera mu Rwanda tariki ya mbere kugeza tariki 10 Nzeri 2024. Kuri uyu wa kabiri rero tariki ya 19 Werurwe, uyu mugabo wayoboye Liberia hagati ya 2018 ndetse na 2024 yatangaje ko yagiranye ibiganiro na Fred Siewe uyobora igikombe cy'isi cy'abavetera n'ishyirahamwe ry'imikino y'abakanyujijeho ku isi. Rero baza kuganira bemeza ko ashobora kuzitabira iri rushanwa. Kwihuta cyane nanone mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero ku munsi w'ejo nibwo yakinaga n'ikipe y'igihugu ya Botswana mu mukino utaryoheye ijisho kabisa. Umukino wagenze nabi, biza kurangira banganyije ubusa ku busa. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero umukino yari iherutse gukina, ni umukino batsinze n'ikipe ya South Africa ibitego 2, ariko uyu mukino ntibyaje kugenda neza. Umusore yita Hakim Sahab ntiyigeze agaragara muri iyi kipe. Ni umukino rero watangiye amakipe yombi yigana, ariko ubona adashaka gusatirana hakiri kare, aho buri umwe intego za kudatsinda igitego ahubwo bakadefanda ndetse
cyangwa se bagashira imbaraga mu bwugarizi mu mukino kabisa utaragendekeye neza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Reka none twerekeze hanze y'u Rwanda kabisa, tubafitiye amakuru menshi cyane hanze y'u Rwanda. Turaza kubabwira ko uyu munsi hari imikino ya international break. Uyu munsi hari imikino ya international break kabisa irize kuba ku munsi w'ejo, naho hari imikino izaba. Reka tubanze tubanyuriremo uyu munsi ku munsi wo ku cyumweru imikino ihari ya international break. Ku cyumweru imikino ihari ya international break yo bita Dominican Republic izakina n'ikipe ya Aruba, hazaba ari ku saa 6 z'ijoro. Murayaza amakipe yo muri Amerika yakinira. Ikipe ya Ethiopia ikina n'ikipe ya Lesotho, ikipe ya azaba ari ku saa 7 z'amanywa. Ikipe ya Suriname ikina na Martinique azaba ari ku saa 1 n'igice. Ikipe ya San Marino ikina na St Nevis saa 3:45. Ikipe y'Ubutaliyani, ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ikina n'ikipe ya Ecuador azaba ari ku saa 4 z'ijoro. Umunsi wo kuwa mbere rero naho hari match za international break cyangwa se za gishuti niko tuzita. Ikipe ya Guatemala ndetse na Venezuela saa 6 z'ijoro. Ikipe ya Puerto Rico ndetse na Belize saa 8 z'ijoro. Ikipe ya Central Africa Republic ndetse na Papua New Guinea saa 5 n'igice z'ijoro. Ikipe ya Botswana ndetse n'ikipe y'igihugu y'abaturanyi u Burundi saa 6 z'amanywa. Ikipe ya Madagascar ndetse n'u Rwanda nyuma yo kunganya na Botswana ese bizagenda gute? No kubitega amaso n'amatwi tukareba. Ikipe ya Tanzania nabo abaturanyi bakina na Mongolia ku saa 9. Ikipe ya Sri Lanka ikina n'ikipe bita Bhutan. Nuko rero bimeze. Tunyarukire n'ubundi tukiri hano hanze, uwo bita Daniel Alves, muramuzi yakinye mu ikipe ya Barcelona. Umunya Brazil Daniel Alves wamamaye mu ikipe ya FC Barcelona rero yari umaze umwaka afunzwe azira gufata ku ngufu. Yarekuwe nyuma yo kwishyura miliyoni 1 y'amayero no gukora 1/4 cy'igifungo. Murabyumva ko yari amaze umwaka afunzwe. Ni ibintu rero byiza cyane ku bafana b'ikipe ya FC Barcelona kubona umurigendi wabo agarutse mu gihugu kabisa nyuma yo kuva hariya muri gereza n'ahantu hatari heza cyane. Tugarutse mu gihugu cy'Ubwongereza rero ikipe ya Nottingham Forest yakuweho amanota ni kubera kwica amategeko agenga imikoreshereze y'imari cyangwa se imikoreshereze y'amafaranga. Ibi rero byahise bisunikira ku mwanya wa 18 mu gihe yari ku mwanya wa 16. Ibintu bibabaje cyane ku bafana ba Nottingham Forest ndetse n'abafana ba Premier League muri rusange kabisa. Ni ibintu bitari byiza na gatoya. Twigarukire rero hano n'ubundi mu makuru ya transfers. Turababwira amakuru ya transfers kabisa agiye atandukanye. Musore mwamumenye muri benshi bangita Ivan Toney akina mu kipe ya Brentford. Ubwo twageze muri transfer kabisa. Uyu rero Ivan Toney umusore w'imyaka 28 ukinira ikipe ya Brentford ari mu gihugu cy'Ubwongereza kinasatira. Akaba bivuga ko ikipe ya West Ham iri kumushaka kabisa nyuma yuko rero avuye mu mvune, ariko champion season ishize yari afite ibitego 20. Ikipe ya West Ham rero ikaba iri kumuhiga bukware kabisa ngo irebe ko yamwegukana. Bigiye mu gihugu cy'Ubufaransa rero wo bita Leniolo wo mu kipe ya Lille akaba ari guhigwa n'amakipe menshi cyane. Ni umusore mutoya cyane w'imyaka 18 ukina nka myugariro mu ikipe ya Lille rero. Ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Manchester United biravuga ko amakipe ari kuba yamwifuza kuko ni umusore uri kuzamuka neza. Tugaruke mu gihugu cy'Ubwongereza transfer zone nyinshi cyane nitaka abo bita Bruno Guimaraes mu gihe rero ikipe ya Newcastle United itari yamwongerera amasezerano. Umusore w'imyaka 26 kina hagati mu kibuga mu ikipe ya Newcastle United biravuga ko ikipe nka Real Madrid ikipe nka PSG ikipe zimushaka cyane zone nyinshi kuri release clause rero ya miliyoni 100 z'amayero. Rumvikana ko rero uyu musore badakomeje kumwongerera amasezerano no muri Newcastle United ashobora kwerekeza ikipe ya Real Madrid cyangwa se ikipe ya Paris Saint-Germain PSG kabisa ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Kigarukira mu gihugu cy'Ubudage wo bita Dayot Upamecano muramuzi nk'ikipe ya Bayern Munich. Uyu musore rero afite imyaka 25 y'amavuko, umusore
ukina inyuma hagati kabisa, hagati inyuma mu badefenseri b'aba center back kabisa, umusore umeze neza cyane. Amakuru rero aravuga ko ari kwifuzwa n'amakipe menshi cyane hano mu Bwongereza, harimo ikipe ya Arsenal the Gunners, ikipe ya Manchester United ndetse cyangwa se ikipe ya Manchester City. Uyu musore rero ni nyuma yo kwamaze igihe yitwara neza kabisa. Tukiri mu gihugu cy'Ubwongereza rero, ikipe ya Liverpool ndetse na Tottenham bakamejeje bashaka umusore bita Tosin Adarabioyo. Uyu musore rero akaba ari umusore w'imyaka 26 ukina nka myugariro wo hagati mu kipe ya Fulham. Amakipe yombi Tottenham ndetse na Liverpool akaba ari kumuhiga bukware kabisa ngo barebe ko bamusinyisha. Ni mu gihe rero uyu musore yari amaze igihe yitwara neza kabisa, ameze neza muri ikipe ya Fulham. Umusore bita Mason Greenwood muramuzi kabisa mu ikipe ya Manchester United, ubu ngubu bamutije mu ikipe ya Getafe. Iyi sama rero igiye kuza akaba ari burangiza amasezerano ye cyangwa se intizanyo ye, bamutije mu ikipe ya Getafe. Nyuma yo kwitwara neza rero atsinda ibitego 6 na assist 5 mu mikino 23 yakinye mu ikipe ya Getafe. Amakipe nka Manchester United, Atletico Madrid ndetse na FC Barcelona akaba ari kumuhiga rero ngo arebe ko yamwegukana. Gutegereza tukareba uko biri buze kugenda. Ese Man United baraza kumugarura bamwifashishe cyangwa se biragenda bite? Kadutegereze. Umusore bita Jeremy Frimpong muramuzi kabisa, no umusore umeze neza hara mu kipe ya Bayer Leverkusen. Umusore ukina ku ruhande rw'iburyo ndetse bamwita fullback, umusore umeze neza cyane. Batubwire ko rero uyu musore afite imyaka 23 yonyine. Makipe ari kumwifuza mu gihugu cy'Ubwongereza yo nitaka ni menshi cyane, ikipe ya Arsenal, Manchester United ndetse nandi menshi cyane, ariko ayo ngano yari kwisonga mu makipe amwifuza. Umusore rero amaze gukina ikipe ya Bayer Leverkusen ni imikino 31, atsindamo ibitego 11, atanga assist 9, ibitego byinshi cyane kabisa. Ni imibare myiza ku mudefenseri ukina yugarira ku ruhande rw'iburyo. Ikipe ya Arsenal rero nyuma yo gusinyisha uwo bita Ben White yahisemo gusinyisha umujapani kabisa wabo bamwita Takehiro Tomiyasu. Ni amasezerano azageza mu mwaka wa 2026. Ni naha dusoreje rero amakuru ya transferi. Reka tunyarukire vuba cyane twihuta cyane mu makuru y'imyidagaduro. Turabanza tubabwire indirimbo nshya kabisa mushobora kujya kureba, harimo abahanzi nka Papa cyangwa ba Senderi Hit baba badusoye indirimbo zimeze neza cyane. Mu makuru y'imyidagaduro rero reka duhere ko tubabwira indirimbo mushobora kureba muri iki cyumweru. Murabizi ko mu mpera z'icyumweru tuba dufitiye udushya kabisa, tubabwira indirimbo zasohotse. Indirimbo ya mbere rero ushobora kureba ni y'umuhanzi bita Bukuru. Ni umuhanzi kazi rero uri kuzamuka neza, umwe mu banyempano bakomeye mu muziki nyarwanda. Uyu akaba afite ubuhanga budasanzwe bwo gukora umuziki wa live cyangwa se kuririmbira abantu bari kumwe kabisa hariya kuri stage, ameze neza. Indirimbo ya Bukuru rero yitwa Nishimira, indirimbo yo guhimbaza Imana, mwagenda mukayireba. Bo bita Butera Knowless nawe yadusohoreye ikigoma kidunda cyane bita Uzitabe, ikigoma kimeze neza cyane. Ni indirimbo nshya y'umuhanzi kazi Butera Knowless ikangurira abantu kuzitaba u Rwanda mu gihe uzaba rubahamagaye. Ukuvuga rero no gufashanya muri rusange nk'abanyarwanda. Bo bita Dabiju ni umuhanzi rero uri kuzamuka neza cyane, afite indirimbo nshya yitwa Body. Indirimbo go ishobora kugenda ku mbuga nkoranyambaga za Dabiju ukayireba. Bo bita Derek Don Divine afite indirimbo yitwa I Love You Mama, ni indirimbo iri kuri album ya Derek Don yitegura gushyira hanze yise Ndahindutse. Album nshya rero ya Don Divine turayitegereje cyane. Iyi ndirimbo igaruka ku gushimira umubyeyi we nyina kubera urukundo yagiye amuha ndetse akamuba hafi mu bihe byiza ndetse n'ibihe bibi. Turaza kubabwira nanone indirimbo nziza cyane hano ya Papa Cyangwe ndetse na Bushari yitwa Nta Byagenge. Ni indirimbo nshya y'umuhanzi Papa Cyangwe yahuriyemo na Bushari. Muri iyi ndirimbo aba bahanzi baba bakangurira urubyiruko kuba mu bigare bagahamya ko nta kintu kizima abyungura kabisa. Reka tubabwire rero uwo bita Senderi Hit cyangwa se Senderi, akaba afite indirimbo nshya yitwa Muze Tugubake, ababwira abanyarwanda, akangurira abanyarwanda bose kuba baza tukubaka igihugu cyacu. Ubita Utanice ari kumwe na Mistake, ni indirimbo yitwa Away, gusa ni remix kuko umuhanzi yitwa Utanice yari yayisoreye
official video mbere gatoya, ariko ni indirimbo nziza cyane mwagenda mukayireba. Ubita The Dino Kwinubi ndetse no bita Fireman nabo bafite indirimbo nshyashya yitwa Akanyugwe. Agenda rero mukayireba, ni indirimbo nshya yahuriyemo abahanzi bameze neza cyane bari gukora cyane muri iyi minsi. You and I, indirimbo ya Joe West bita You and I kabisa, nayo ni indirimbo nshya y'umuhanzi Joe West, mwagenda mukayireba. Dukomeje rero mu makuru y'imyidagaduro tuvuye ku izo ndirimbo nshya ziba zasohotse. Uwo bita Chrisizi yinjiye mu bucuruzi. Chrisizi uri mu bahanzi bagezweho muri iyi minsi nyuma yo gusohora indirimbo Inana, Pasta ndetse aherutse gusohora n'indirimbo ari kumwe na Kevin Kade na Philipita, DJ Philipita kabisa, bameze neza, indirimbo yitwa Ijugumira. Uyu rero Chrisizi uri mu bahanzi bagezweho muri iyi minsi, twaganiriye nawe tubwira ko nyuma yo gukora pochette, ubucuruzi bwa pochette kabisa bitwa EU1, uyu munsi rero akaba yatuzaniye ibindi bicuruzwa birimo amapantaro, imipira ndetse n'impeta. Na rero yo kuduha pochette kabisa, ubucuruzi akaba akomeje kubukurikirana neza cyane. Amahirwe rero umuhanzi bita Legion agize kuba yakwerekeza muri iki gitaramo kizaba kuri iyi tariki ya 24 Gicurasi. Tukiri mu Rwanda, wo bita Clapton Kibonki yabyaye umwana wa gatatu hamwe na madamu we kabisa, bazonkwe kabisa. Clapton Kibonki tukwifurije amahirwe masa kabisa. Clapton ameze neza muri iyi minsi. Tukiri mu Rwanda rero, wo bita Jules Sentore ndetse na Teta Diana basusurukije abanyarwanda batuye muri Sweden. Mafoto muri kuyabona aho ngaho kuri screen kabisa. Jules Sentore ndetse n'uwo bita Teta Diana ni nyuma y'iminsi yatangaje ibitaramo yateganyaga gukorera mu bihugu nka Sweden, mu Busuwizi, kwisiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Wo bita Teta Diana ndetse na Jules Sentore, ibintu byiza cyane kabisa. Abahanzi b'abanyarwanda bagenda bazamuka gake gake kabita, kidogo kidogo, pole pole. Diplomate rero umuhanzi muramuzi ni wa kera kabisa mu Rwanda, yakanyujijeho asohora indirimbo nyinshi cyane. Iyo Diplomate rero yatakambiye inzego guca inkoni zamba, imyidagaduro igakorwa amasaha yose, no kuvuga ntibakajya bashyiraho amasaha yo kurangiza imyidagaduro. Umuhanzi Diplomate rero yagaragaje ko ari mu bari gushyigikira icyo cyemezo cyo kuba abakuraho amasaha azitira abantu kuba batakomeza imyidagaduro. Twihute cyane rero nanone mu Rwanda, turacyari mu Rwanda, wo bita Mani Martin yateguje alubumu ye ya 7. Ni alubumu ye rero igiye kuzisanga izindi alubumu nyinshi cyane zigera kuri 6. Mani Martin rero uri mu myiteguro yo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki, yateguje abakunzi be alubumu ya 7 ateganya gushyira hanze muri uyu mwaka, ndetse indirimbo yitwa Bless My Hustle yabaye ya mbere yibarizwaho kabisa azashyira hanze. Ni ibintu byiza cyane kuri Mani Martin wari umaze igihe ameze nkaho yazimye, nkuko abasore bakunda kubivuga binaha, ameze nkaho yazimye atagaragara mu muziki nyarwanda. Ni ibintu byiza cyane kuba yagarutse. Uwo bita Young Junior murabizi kabisa, ni umuhanzi wagacishije hano mu Rwanda, yasezeranye imbere y'amategeko. Young Junior rero wamamaye mu muziki nyarwanda, ariko maze igihe atawugaragaramo kabisa, maze igihe kinini cyane. Yasezeranye imbere y'amategeko kuri uyu wa 21 Werurwe 2024, ndetse ageze kuri imyiteguro y'ubukwe bwe kabisa buteganyijwe ku tariki ya 31. Ubwo basezeranye mu murenge, naho ku tariki ya 31 ni ubukwe official kabisa hano Werurwe. Reka tubashimire mwese twabanye hano kuri Main News TV. Wowe utarakora subscribe, turagusaba gukora subscribe kugira ujye ukomeza kunogerwa n'ibiganiro dushyira hano kuri Main News TV. Ni ibintu byiza cyane kuba warakoze subscribe, uzajya ukomeza ngukigwe n'ibiganiro bizajya bica kuri Main News TV. Rero mwari kumwe nanjye Peacemaker the first one, ku buhanga bw'ibyuma nari kumwe n'uwo bita director Semwa Katizi, ndetse na cameraman Bablo wagiye ubanagira ayo mafoto mwagiye mubona. Reka dukomeze kubifuriza ibihe byiza mwe bakunzi ba Main News TV, tuzasubire ku munsi w'ejo.